John Debarma, convener of the United Movement Committee for Roman Script and Vice President of TSF, today convened a press conference to challenge the state government's claims regarding budget allocations for the TTADC. Citing data obtained through an RTI application, John Debarma alleged a significant disparity between the funds allocated on paper and the funds actually received by the District Council. The RTI data was used to highlight that the TTADC is struggling with committed expenditures like salaries and pensions because the flexible development grant is significantly lower than projected in public statements. John Debarma linked the financial crunch to the ongoing movement for the Roman script for Kobrok. He argued that lack of financial autonomy for the ADC is a primary reason why indigenous linguistic and educational demands are being neglected. Listen to what John has said. Dini ang as a responsible citizen ngai Tripurani kok thani sanari ma paikya tamni bagai hinga ke chief minister ni je baso lukmani protik jagano bo thanginai chalak kok saune piri tongo saka ke blai nai thok kaham bisingo ekdom sitra tamni bagai sing lukha bini toma basono ang 2000 bini 24 ni 2025 Oktober ni Arab lukha mes bini je basono 6500 কোটি টাকা রাং টিটিএসিনো রহজাক থংসা ke ang RTI khlai naika RTI khlai neman yak logo ang to RTI khlai jak already টিটিএসিনো fund busuk rohojak টিটিএসি fund busuk propose khlai mani amor hojak ikabon bisingo man khatamo 2023-24 a BCO financial year ro TTDC ni proposed budget inka 1135.4085 crore amanga TTDC ni proposed budget haipun tam lukha 2023-24 ro state approved climate je allocated budget inka 672.643 crore amanga state approved climate hai infuno 2023-24 ro as a approved budget ni busuk rang release khlaika busuk rohjaka lukha ka tam busuk rohjaka bebagai 592.1653 crore asuk si rang rohon TTADC no amongke RTI ni report ni mote amo TTADC ni report state government ni report the same tribal department ni nahajak mikaro lukha 672.643 minus like ke 592.1653 crore no minus like ke prai tai 80 কোটি hai rang a bosoro approved budget ni rohojagya tai 80 কোটি hai rang rohojagya abongkha real fact kubiko just state government no baki titation thungi tong baki sabaina nai tong tamongkha amono je khuluna nai borok TTADC wo salok mania sin borok salok mania ni khuluna nai mani কিন্তু বড় রাংসি রহইয়া তাই 80 কোটি রাংসি রহইয়া বড় বছর যে অ্যাপ্রুভ বাজেট নি কিন্তু 80 কোটি রাং ব্যাংক থাকা কিন্তু যে চিফ মিনিস্টার আমাদের চালাক সাইতমনি আমল লুকরক সিনা নাঙ্গো নি ন আং তিনি অর প্রেস নং বুসকাং নং নি বুখাকতै কক বসানা মুসুমো তামাই কি সিং পাবলিক রক সিনা নাঙ্গো সাবট টাটাল সাইতং আমক চিফ মিনিস্টার nga totally চালাক সাইতং অবানি রিপোর্ট আনি বুখনি কো গিয়া কিন্তু অবংখা যে অবনি রিপোর্ট RTI ni report RTI ni report same amongkha tribal welfare department ni government of Tripura bini report busugrang rohkan lukha ka tam luk 2023-24 share of taxes 200 koti local bodies ADC 6 schedule ni aro busur rohka skip 160 crore asukse okay haike total sai pir sawi tomani chief minister amul lukurok sina nangu amosung sitai as a responsible citizen abon baginang ono sini boror no ko nai norba RTI report klai nai je chief minister basomni to mani amo kumida kubiya karon haino no borok kok samamni amonya asuno hambai Pure report chini khora